Hi guys, today is my birthday. මේ විදිහට තමයි මේ ආරද්දේ මගේ birthday shoot එක කරේ. මේ පාර මගේ theme colour එකනේ red. Dress එක, cake එක ඔක්කොම මම රතු පාටින් තමයි ගත්තේ. Birthday shoot එකේ makeup එකයි hair style එකයි මම කරගත්තේ Salon Gorgeous by Kanchana Akiගෙන්. ඇත්තටම she does the best makeup. Salon එකේ තියෙන කිරිබත්කට ඕගලන්ටත් appointments දාගන්න පුළුවන් Kanchana Akiගෙන් shoots වලට makeup කරගන්න. මේක තමයි මට shoot එකට ඕනේ hair style එක Kanchana Aki ඒක ඒ විදිහටම මට කරලා දුන්නා. ඉතින් මේක තමයි මගේ final look එක. ඕගලන්ට මොකක්ද හිතෙන්නේ කියලා वारे में कमेंट याद दागे ने ये पारे बर्थडे के आउटडोर शूट का कर बनी सा मैं पारे मांगी था इंडोर शूट का करा मैं पारे फोटो शूट का भी करे इंप्रेशन लाइफस्टाइल स्टूडियो है के गाइस मैं शूट के थाने कर में Pinterest इंस्पायर्ड फोटो शूट का यासा सही था मैं वादे करे आ लास्ट एंड फोटो शूट कर ला दूँ ना बोके का मैं वेनास इधर करेगा तो ब्लूम हाउस के रेड एंड ब्लैक कलर थी मैं इंप्रेशन लाइफस्टाइल स्टूडियो के बैकड्रॉप्स का डाकते ना एक एक लाइट वार के देना आई थिंक फोटो शूट के लास्ट एंड करेगा ना बोला थिंक और एट बर्थडे शूट्स मैटरनिटी शूट्स और ने का मेतन डायरे लास्ट एंड करेगा ना बोला मन स्क्रीन के दाना ඒගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ෂූට් එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. බයි.